Dostum, koşan ol. Bunun kanaldan Kerem de sen de getir. Bir de Novyak var. Çok kaldı. Vay bu ana bir kula sanki dağıldım. Ve bir tonlu ya. Ve ne oldu? Yakın zamanda açın iyisi kalmadı. Nasıl şey tomato dedim. Ya nanday mısır kaldı. Angara dostum. Ha korsa yek mısır kaldı. Tişve. Hemen kırmak koyayım ha. Ya keçi var mı? Ha bir. Sen istiyorsun erkek vardı bu. Kırma. Ya kırma dedim ya. Ben sus. Kaladan sarsak koydum bu. Ya kırma. Ya kete adam su otur. Kete ekin o. Dostlar, bugün ben koşmayı ignoracağız. Dostlar, bugün koşmayı ignoracağız. Koşmayla kaladan kendini tutuyor. Haydaki tamam durma. Onu sanırım kursumda ne kalaydı mı? Kodranç. Şimdi onun kişi kursum aytı. Nesne alırken sonra ben novi kalın kaptı. Ya kursa kalsam novi kalın kalgansın dedim. Hemen kalaydım. Ya kursa bol. Ignore men kor. Akela kursa. Ya no aç pilotu götürüp bilsin mi? Bebesin. Attım. Banan sarı gerek. Astosnik sarı gerek. Ya astosnik kalan. Ya tohta alo astosnik. Tamam sen. Ana ışık ne 40 yumruk kaldı. Kala kapastayım. Kala kaparmaya koy gönderdi. İşte na 40 tur olsun 40 vakit. Far. Alo istiyorsun nana. Guys bismillah. İstiyorsun nana. Tak afardık dik unuttum. Ya korsa. Kala kalsın. Ya ne varamız? Ha. Bismillah. Ya tohtay. Hemen bugün kala varamay. Kesin. Bask bitti. Ya işte bugün algoritmayı benim kanım. Magazin 24 saat. Ya tursiz. Kaykavarım. Yetme. Ya korse no mas no ne? Konsantrasyon no tur. Tuvalet qarayıqda to'xtay tursay. Tuvalet qarayıqda kutib tursay. O'zing aldirtding men aqsamni. Adim istibsin. To'xtay tursay no. Neyse.
Onlar. Var edi. Sabah okuyayım. Sol komut sana Ne? sadece sabah okuyayım. 9 saat birinci kırmızı. Ha, Garaj işte daha sabah okuyayım. iyi bak. Sadece geç falan Bakalım. Өтірік ішіне екенін білмейді мына қалада бір маньяк бар Onda koy. Turizmler yaksa kaçın. тұра берсін осымнан қара мына жерде есектің жауабы ма бірдеңе тұрман қара 7. Olmasay bitme. Tüm zaman skordum aytayım bak. Sen güzel bir manyak zaylattın bu. Daha sonra manyak geldin. Ben ayakta turdu. Rasıl evet. Çıktım. Sık kaldım o yerim. Sen atın insanlar ne? Sen başında birdeki dedin bu. Koy. Sandık koy. Hep istedi çıkarım da. Sen özünü kınca davasa. Ya tamak var mı? Tamak kokursun. Tamak da açmasın. Tamak ben bitmiyorum. Bak. Milik ben. Sok. Ayıram. Hamburger әдем кетті. Занавеске қоям ба? Мен де түнде жатарда калималарын қайырып жату керек адам. Занавеске қой. Сіздерді көресіңдер. Занавеске қойын деп отырмын мен. Бай бол. Так, ондай занавеске алайын. Адам сол үшін жабы жату керек. Сәлі сен мен қойып отырмын. Хотя бір құдайға сен ойын жаттап алғансың. Болды. Ұзақ қойдым. Көрсін міне. Занавеске қойсын. Тоқтай тұршы. Занавеске қойсың. Қаланы көрсетейін саған. Ақтауыныз? Біз жаңа өзенде тұратын едік қой. Перевозчиксың ғой да? Иә. Астына түсе көрерсің. Иә. Маниксың. Сен қалай өтесің? Өте алмайсың. Өте алмайсың. Қасың. Сетімізді тез қасу керек болмайды.
Dostlar kesinlikle. Niye kaykaylayıp gitti? İyi bak. Жай nasıl yedi? Натуре ана маньякты көрдүм өзү. Çık olmuyor bile. Натуре ана маньякты көрдүм. Қазір. Молдан ama değil yapardım. Kesin ben Я күн кестік қалай осы тез бля зайба артымнан соқпен Қуандыш қысқасын да айта бермей жүр. Молдан әдемі екен ғой. Молдан бұлар да әдемі. Ассалаумағалейкум молдеке. Мына досым өзімен өзі қуып жүр. Матталым. Ергел жақында ола. Көзіне қара ғой чықаны маньяк көргенінде. Иә, маньяк көрдім. Қолында жаман қызыл қап-қара. Ай, ұрмаңыз, ай! Қасым. Маньяк көрген үшін өйткені біздің қаламызда маньяк бар. Ол именно нарастан сенің досыңа келген болуы мүмкін. Менің атымды қайдан білесің? Білеміз ғой, әр уақытта айтады ғой. Абайлап жүріңдер балалар. Иә, кетпе. Натуре маньяк бар екен. Мен айтайыншы. Кафеге барайыншы, тамақ соғайыншы. Или үйде дым жоқ. Досым жүр, кафеге барып сосын. Тоқта, бергіз. Айда, қасына маньяк артымыздан қуап. Анау сенің артыңа Досым келді полиция. Ассалаумағалейкум. Менің артымнан маньяк түсті. Қай жерде көрдіңдер? Анаяқта. Жүріңіздер. Анаяқта. Санжар. Есет маньяк өзі адамның әртүрлі адамның сабыр жасап. Кеттік тез батырма тип салғызатынсыздар қазір. Сталды полиция өзі затқа кіргізіп отыр. Иә, бірақ оны қазір соттан пысақтанғанға бір 5-6 жыл кетеді. Бұяқтан есекен анаяқ арзағында. Тұрсай, отырсай досым. Кірдің ба? Достар, кесіріңіздер әрине.
Adem oynatamız. Şimdi devam. Ne hissetti ayağın жақсы oldu mu? Dur, abone dur. Ayağın kaytardan sonra var mı? Yok Sağın sordum ha. Zeymin aydat. Zeymin sordum. Kasangalaga gitemiz. Bazen de kreatif forman ne kursu. Ben de dostlar endi Adem oynattızdık. Nasıl yani Sardar Ağatayım. Ya sağ olunuzlar.